Zovem se Dženan Bašić, rođen sam i odrastao sam u Goraždu, imam 22 godine, završio sam 3. stepen srednje stručne škole Džemal Bedić u Goraždu za zanimanje KV mašinbravar. Pa još kao mali uvijek sam volio te neke razne alate, tako da moja vizija nakon završavanja škole bila je struka, znanje u kojem ću napredovati u radu i razvijati svoje vještine. Tako da to je bio ovaj zanat. Praktična nastava se prilično održavala u kabinetima koji su bili opremljeni sa minimalnom opremom. A svakako da je praktična nastava u proizvodnim firmama bolje rješenje od praktične nastave u kabinetima, jer naravno drukčije osjećaj raditi u kabinetu, a drukčiji u firmi u kojoj ste učenik, to jeste učesnik u proizvodnom procesu, gdje imate mogućnost da praktično savladate posao i budete dio proizvodnog procesa, što naravno vas čini važnim. Već po završetku škole učenik je spreman da samostalno radi minimum posla, što znači ima jake temelje da doprinosi firmi s jedne strane, a s druge strane da napreduje. Ovdje sam naravno stekao velika iskustva, znanje, vještine, tako da nemam nikakvih problema. Trenutno radim na poslovima alatničara, taj posao je perspektivan, nije uopšte dosadan, veoma je zanimljiv. Kada neko razmišlja o upisivanju srednje škole, treba da ima na umu šta će on raditi kada završi tu školu, gdje će raditi, da li su otvoreni putevi za to što je on upisao. Goražde je grad sa razvijenom mašinskom industrijom, tako da su potrebe tržišta raznovrsne za zanimanjima kao što su mašinbravar, metalostrugar, metalobrusač, metaloglodač, CNC operatori. To su definitivno perspektivna zanimanja, ne samo ovdje nego i širije. Ta zanimanja ne treba podcjenjivati, već naprotiv, to su zanimanja u koja treba ulagati još više jer će s njima donijeti prosperitet. A naravno to su prednosti, mogućnost zapošljavanja odmah po završetku školovanja, mogućnost brzog napredovanja u struci. Kod majstora svog zanata titula je svugdje priznata. Vi kada naučite svoj zanat, dosta je vrata otvoreno i možete raditi čak i van granica Bosne i Hercegovine ako dobro naučite svoj zanat.